Ona ko indo ya kora le gwendete. Ukiwa kwenda kwa kaine. They know vocabulary cia riu. It's not. Yes. It is not. As we used to say for a long time. I'm telling you, yes. Whatever is driving people now is last. Yes. Wanyita. Athirio na infatuation kana ndui. Ni last tu iratengeria na marathie ta ngari njeru. Uigwa na gutire atiriri ndui maundu maya ni mahingukite muno, especially maundu makona na social media. Uigwaga mundu atiriri ati maracemanirie Facebook, ati mararia kiumia kimwe. Wanyita kule kwa machat gege maraheana nyamu no marathie inbox, maragia inbox, maracejania namba. Wanyita macejania namba the ni second week. Wanyita riu marathie inbox thimu-ini riu message that week me golden pam usimengi Gira wangu ndaka mwena uliniambia unaitwa nani? Yes. Nainya na nuthu ri. Nainya na nuthu. Cia tuko. Na maimira makainuka. Ati me ko nyumba icio koragwo ko ikerero-ini icio cia gendi ku. Mambatirio njohi yao ni kiria. Eita. Mena room service ri kuma hau. Wanyita? Yes. Kuma hau. Gutire kwaria, gutire anything, there is nothing. Yes, kuma hau. That is last. Eni. Gutire kindu kingi kiragutongoretie tu. Tiga okwihona riu mukoroko utari ho turari. Tanari ndio na ndwari mai na buriki. Na ona wegakinya mutu ona ni etekera muthie muikare nake handu ri. It will take some time. I'm telling you. Nigetha ambia kumenya wega we biu. Wikaga atia. Kotaiguire kanitha wa Anglikani kuri Uganda. Ni rathomete horo cio? Kanitha wa Anglikani Uganda? Yes. Kanitha wa Anglikani Uganda urutete kimanjika kinene muno kia mbia. Kia muiretu uria kuhikia gathirange. Kimanjika kiu gitire kirona mundu na kwina mieri 6 na mohiki no mareko. We